Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele la kuNqambothi Media TV 18. Ngicela uma ukuthi uyafikela ikhasi, ngicela wenze kufanele ucofa subscribe, ulike, uphinde ucomment. Kushiyana umbono ey'nkundleni zokuxhumana njengoba abantu besathukile ngesenzo sika Dr Khehlelezi la khona abonakale khona enza ivideo ka live exolisa ku King Bhaka ngendaba yesibhakela kanye nokuthi ethi kuyena ulalwa amanye amadoda. Kanti ke esinye seyikhulumi esaziwa kakhulu ngelika Myeza lapha ku TikTok sesikhiphe inkulumo sahlaziya le ndaba ka King Bhaka noKhehlelezi. Umyeza uthi uKhehlelezi uhlatshwe izinaliti zika King Bhaka ingakho egcine esecela uxolo. Kodwa ke ngaleyo ukukhuluma kakhulu ngani zakwethu ke ngikuphi nansi inkulumo yesikhulumi okuwumyeza eyikhulumela yena mathupha ngalolu daba. Angiqale la 10 West inili inyanga zasemzansi bese ngilandela la uBhaka lezi inyanga zasemzansi uyayifukuzisa with nama tangible facts. Ufike wayitshela ukuthi umuntu ongalapha lo yamfana lo wesisende owade nenkinga laphana yelungu akavele babheje phansi 100k noma 50k othi yena futhi akasho ukuthi ababheje wathi ngamnika yena wathi akavele uzolapha lo yamfana lo. Kwenzakale namhlanje umfana uhambile wahlinzwa walapha enye inyanga yathi yambhozomela igcina siyibona naye isiyo lentozane siguqa lapha kweza futhi uKhehlelezi wathi ufuna ngazi iringi kanjani njanyana yonke lento le. Hayi kuthe kusuka kunjalo wathi uBhaka hayi uma ukuthi impi serious izoqala emoyeni ayikho impi engaba serious kuthiwa kufunakala ama sponsors futhi kwakho imali thu abantu kufanele bathenga amathekiti kwenziwe lokho lokho. Wathi hayi wagcine wathi hayi uyavuma kulungile idate seduzana wathi yena akafuni kodwa umuntu ozomlamula nalo munye ngapha wenza live ngapha naye uyayiphatha ukuthi ubani ungade semjoja ngeinaliti ngomjove einqeni esethi uphuphela utshelo ogogo bakho ukuthi angazi le ndoda leni kanjani njanyana etsola ukufaka igama lakho ubhuti uBhaka. Yes kunamhlanje abantu bakhexile. I told you ukuthi before uBhaka is very smart ngalezi inyanga lezo uvela ayishaya ngama fact manje zona zineyicash kakhulu but nathini nathi umuntu yalentozana uyancetheza nazi izinto ezithanjible phambi kwenu kodwa siyombona lapha phansi injani leyanda phansi kwamathayizi amnyama. Yekani ke kodwa zinyanga ukukhokhela ama influencers noma abantu abathize nokubhabhizi lana nisendele lentozana ama request lana yonke lezi zinto zeni zaboma e-wallet nani ukukhohlisa isizwe. Yekeni leyo nto leyo yekeni icash zenziwe bekumele ukuthi igcine nalesi scash nje lesikakhulu sogwajo sa expose uyena uBhaka only to find out ukuthi into eyiqiniso ngempela ukuthi lento le iyenzakala abantu bese bekholelwa kona sebemoshiwe imali nalapha nomunye befuna ukuyoshaya iscash lapha neringini azenzela imali avuka. I told you ngaze ngasho ngathi lento lena izovusa ulokhuzana uKhehlelezi ngoba uyena umuntu olentozane phansi uma ngabe kwa dissolve lempi yabo nani kwaba normal uKhehlelezi uzokwazi ukuthi aconduct life abuye emphakathini ngoba kade sekwenza nje ngalezi zinto lezi. Hayi kolukhuni ibaphethe ngeremote and bayahluleka ukuyifind guilty angazi ukuthi why bayahluleka ukuthi bayithole iguilty somewhere ukuthi mhlambe nangu sibanibani uyakhala ngoba laba bayavela iziningi izinto mawuthi uyezwa abakubhalela ngemuva abantu bayibika ukuthi sibanibani umudla imali engaka omunye nje sike sizwe ukuthi uhluleka na ukukhokhela intozana ubuyisela abantu ade bemthemba into ongazi uyiboneke yena ubuyisela abantu imali zabo. Yes.